Nairobi. Nilitembea mbele uka Nairobi ndokire anda chini ya ulinzi mkali sponsored by the government. Ndokire na ngeirwo na nga sponsor ni thirikari. No ndagithiaga njera. Koguo ndagitwaro kuria gwitwo kafete ni kundohirwo. Na kuria kafete ri ni katuge ni njera ya ciana na punishment there is equal to ya mundu mugima tondu riu ni gura herithio in your standard na utaru kuga ati mwana wa class 3 ayago kirathi kia ayago kirayo class 3 kiraru kigananira nake riu kuria muture wari muritu muno na hindi ni ndambire kuhoya riu ari mboyeta kudirikanaga Jehova ari ande mathina-ini nini gondekire na ngirikana karimbo tuinaga Paulo na Sila waliomba ngira ngai njetago Seila tukiaria muno wa Seila ziri Seila ni mimi sasa Seila na uyo wikari angikorokoroko wi ngai na ni wikine wi ngai ri ninyo ndute kundu kuriku na ndwakoro waria cia mugikuyu ro ri ni ngai yakindithie na njira ya mugikuyu ndithagia witeithie ngigwa mugambo ra njira ungihota kuura ri no turanie nawe riu ngeciria ni bangi riu ndatigirwo ngwamite gatagati ka bangi ura ndanyuaga na mugambo wa ngai the both of them are spiritual riu ri ngigwa korwo spiritual ngukwira haria korwo spiritual tukinyoro hau tondu riu ri nio ndabangire na anake mugwanja na tukiura on a Friday kwari na ciana nyingi muno we were more than 500 na rumo classify to na irathi as long as ujafikisha 18 years lakini sasa kuni iria nene gukira iria ingi kwina ciana kucia miaka ingi kenda we wari na ndari na miaka 12 hau riu ri nigwa ni ndora njera ndokire street-ini cia Nairobi Westlands ine tworire tugisurvive ana kia thatu ana makinyitwo manyitwo macokio ri me I don't know their fate no ithui ni twagisurvive na tugiuka kundu gwitagwo Westlands wakaru ma street boy na murora atiriri hari rumora ni guguthuka mwaguthuka na mwina uniform ni muthimo kirutaga nguo tondu muimira mwena uri ungi kuri umati na ni moy nguo cia njera mekumucokia riu ukiwa ndethi wanaona shaitani tatu wewe no weterere mundu tenguo ukiteifanya kuri we riu kuri twathie tweherio barabara tuthie ni muthenya twakinya Westlands ri twairo ni chokoras na nimo makionire ici mundu ni ciui no nginya ni tui kuria muimite Westlands mwakinya mweknui wega muno kwanza wega muno in fact ungeenda ndo akona nja mfarari ruta nguo ukitaka kusumbuliwe oko ndo kwenda kugio ni andu siaure watu watakuondokea usoke ukoro we murathime biu ri na ndu nimegukweherera andu nimekwehera irathimo ciaku ngugaga serere ando matendagira thima ciani ngugaga serere wakinya Westlands twakinya wala matwire ni chokora magituhe nguo na magituhe nguo tugikara kuguo mithenya igana Friday Saturday by Sunday nundu akuririo cia mikeveri ngige gakari atia gakari ukibia ko drive Kaferari tondu nikaguthukangia we watuika driver wathiete driving niko mijia kanyamu ni gathi ngigwa uri watwara ngari nginya gafeinti kagahinya yingi feinti nda feinti handa gwire takataka-ini ri nio sisters ma consolata makiungania takataka mangorire so they corrected me makindwara Don Bosco. I believe you have heard about Don Bosco. Shesheni hakuhe nawe.